Phasalo Melarmath CPIM Tangnogo Khlaijakha kaisa Kokthum Panda Manjaka kebengne bodolni ozama Jitendra Chaudhary Manik deno khoboi te khobona dongrok Ashral CPIM Rajya Sonnmiloni Paithak Sal Aboni Yagolo Phasal Sanja Jorawa Melarmath CPIM Tangnogo Kokthum Panda Khlaijakha Ashalo Kok Sanani Thangai kebengne bodolni ozama Jitendra Chaudhary Shaka Laithane 16 Finance Commission meeting Khlaimani Jorawa CPIM ni bakhakte kaisiba sanmung tisajaka hane aboni bisingo kaisa angka hasteni 1000 employee rokno regular khlainani te hapangni bakhakte employee rokno die rojaknani kokshaka kebengne bodolni ozama Jitendra Chaudhary 16 Finance Commission of Chini delegation thangka sung 15 point demand risk laika sung hapang kuri phano opposition party phano welfare of the state hasteni hamkraino chini priority oro hapang kaino sung khaina kogya jemon chung 50% share of taxes state niyo jafardi planning commission তারপরে প্ল্যানিং কমিশন অংখাঙ্কে ট্রাইবাল সাব প্ল্যান নাই এসসি কম্পোনেন্ট প্ল্যান নাই আবো তাইবি সাতুবুদি এডিসিনো ডাইরেক্ট ফান্ডিং খাইদি এডিসিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টনি বাগै जों अलायदरां सानखाजों তাই ত্রিপুরা রাজ্যও যে ইরেগুলার থাউজেন্ডস অফ এমপ্লয়িজ বংন রেগুলার খাইদি তিনি কর্মচারীরক 23% ডিএ মানিয়া ডিএ আবো খাইদি আমতি খাইयै যে গভर्नमेंट फानोसे ताबक जरा आं नुंगमानि आं मेमोरेन्डाम मानियाखौ गभर्नमेंट फानो आसुक जे बेबाक आबोनो आनसुगै कम्प्रेहेन्सिभलि जे 16 फाइनेंस कमिशन नि एवार्ड बाहायंनानि हयतो जों जा सानमानि जों माननाया बाट वी played the role of real what I'll say pro-people political party or real representative of the state. Raja Khor Agolini Simi Pranamni Kokthum Chini Khorang.